Vara Perxudres podcast'te. نویسکارên Tirşiknetê ku ew serxa dibêjin Tirşikvan Nîsana 2026an bo Perxudres podcastê pirsên xwe şandin. Çend Tirşikvanan pir pirsî bûn. Lê li panel û konferansan usul û edet pirseke û pir dipirsin. Loma min jî ji her Tirşikvanekê pirsek du pirs girtin. Da mesele nebe sansür û otosansür paşê ji pirsên Tirşikvanan pirsên pêşî kîjan bûn min cewabên wan dan. Ne ku min pirs li gor kêfa xwe bijartin yanî. Na. Dirê jî nakim spasiya Tirşikvanan dikim bo vê röportajê enteresan û derbasî pirs û cewaban dibim. Horhorîk pirsiye gotiye te çawa û çima dest bi çêkirina podcastên Kurdî kir û di dawamê de jî pirsiye ka meneya vê podcasta bi Kurdî bo min çi ye. Sala 2022yan meha adarê royeka biharê min li banyoyê dema serê xwe dişuşt. Min qirar da ez dest bi podcastê bikim. Bo min banyo tim û daîm merkeza fikrên nû ye. Gava av li serê min dikeve, ê min mejiyê min dibe tifinga dagirtî bê mene û ez di xwe da diteqînim wê. Belakê ji xwe re çê dikim. Wê royê jî tifingê berê min da podcastê. Min li ser blogan, li ser sosyal medyayê dinivîsî, bes gelek kesan bi gazinc digotin ka ma mekteba bi Kurdî hebû, çi hebû? Em nizanin tiştên te bixwînin, tu çi dibêjî? Bi podcastê min dikira ew gazinca wan kesan pûç bikira. Temam, tu nizanî bixwînî, a ji te re min xandiye. Bi deng e. Ji te re guh bide ser. Piştî min dest bi podcastê kir, min dî ewên bi gazinc li min godarî nakin. Lê hinekên din bi meraq li benda her xelekeka nû disekinin. Ez neqeherîm ji ewên digotin em nizanin tiştên te bixwînin. Ji gazincên wan xelas bûm û min guhdarên nû, guhdarên pir sadik û samîmî naskirin. Vê naskirinê ne bo naskirina rûbirû, bo naskirina dil bi dil dibêjim. Çawa bêjim? Wê ku ez ne bi devê xwe lê bi dilê xwe dikevim qeydê û guhdar jî ne bi guhên xwe lê bi dilên xwe li podcastê guhdarî dikin. Dildarî dikin jî dibe arast. Ser meneya vê podcastê bêjim. Mîna bîna çîçekên biharê ye carcaran bo min, carcaran jî mîna qesweta payîza li benda baranê. Ji her duyan jî hez dikim. Meneya vê podcastê heyat e bo min. Cinorek pirsiye, gotiye Silav Mîstir Baran. Li ser Wikipedya tu wek nivîskar, helbestvan, rojnameger û nizam çîk hatî danasîn. Bira tu çi? Xwe wek çê herî zêde qebûl dikî? Ez gerokekim li xwe digerim di hundir odaya xwe de. Dema diwestim geh cilika xwe li cehenima xwe radixim, ji rindiyê pir dûr xerabiyan li xwe dikim. Geh jî li cinnetê radixim wê cilikê û rindik li heyatê dinêrim. Îcar carcaran nivîskarek çê dibe bi van rewşan ji min, carcaran şair, carcaran medyakar. Carcaran naxazim tiştekî bikim û tenê dixazim fotoğrafên cehenîm û cinneta xwe bikişînim. Tewr zêde ez niha xwe wek podcaster qebûl dikim. Ew min xwedî dike, ew min dîn û har dike, ew min tesellî û sakîn. De îcar belkî rokê podcast jî bêje, nola wê gotina me kurmancan, belkî rokê podcast jî bêje, min xwedî kir bi arivanan, xelkê hat bir ji xwe re bi navranan. Texmîn nakim ku jinek, xanim xatûnek yanî, texmîn nakim ku obsesyona mina ser podcastê qebûl bike û tehemûl bike. Tirşik AI serhişê çêkirî pirsiye. Pirsiye ka di hazirkirina deng û nivîsên podcastê da ji hişê çêkirî sûd werdigirim yan na? û gotiye eger cewab erê be, ji ku bi çi şeklî? Dema ez li Diyarbekir bim, li stûdyoya Botan Timesê Fersendê ye, ez li wir dikevim qeydê. Bes li riha îmkaneka werga tune. Ez li odaya xwe dikevim qeydê, lê dengê televîzyona diya min, şerê cîranên me jî li qeydê dikevin. Seba ez wan dengan derxînim, ez Riverside dişuxulînim. Ji bo nivîsan, ji bo hazirkirina metnan, ez li hişê çêkirî nanêrim. Çunku ez ji hêkên gundan, ez ji sebze meyveyên
گهدارên organik hez dikim. Ew ên çêkirî, sunî û sentetik temekê nadin min. Tenê ez zanim zik tije dikin. Bi ser da hişê çêkirî hîn jî malumatên şaş dide. Eger ez ji podcastê malumatên şaş bidim guhdarên xwe, ez ê bixa herim xwe bidim ber destê hakim û hekîman. Bira cezakî bidin min, bira bêjin vî aqila vêtiye, bira dermanekî bidin min. Rizgar me gotiye û pirsiye. Merhaba Perxudres, ez di podcastên te da ji taybetiya nicknameê yanî nenasînê hez dikim. Hem rehetiyekê dide kesên nameyan dişînin, hem jî bo xeyalkirinê rêyek xweş vedike. Em podcastê bi guh dibihîsin û xeyalekê ava dikin di mejiyê xwe da. Heta ez wer bibêjim, carinan ez jî nameyan ji te re dişînim. Dema tu nameya min dixwînî wek ne ez bim, dîsa guhê xwe didim ser te û dikevim nava xeyalan. Zêde serê te neyêşînim. Min heta niha nameyên guhdara te, guhdar de, yan jî guhdar Delyadil bi merak tipa. Min çavê xwe digirt û wan tiştên te vedigot, timî bi rûyek nû û xeyalek nû danî ber çavên xwe. Axirê niha piştî çapkirina wê pirtûkê û dîtina rûyê wê xemgîniyekê ez pêça me. Helbet qirara we ye. Ez ji wê re tiştekî nabêjim. Lê gelo çi bû sedem we ev biryara çapkirina nameyan girt? Dema ez mektubên bi navên müstear bo podcastê hazir dikim, ez çend û çend caran kontrol dikim. Naxwazim malumateka di mektubê da eşkere bike ku kê ew şandiye. Di mektubên guhdar de da ji ber meseleyên wan eşkere bû ku ew li Diyarbekir e, eşkere bû ku ew doktor e, eşkere bû ku ew onkolog e û gelek tiştên din jî mecbûrî eşkere bûn û xeleka li dora sir û esrarê teng bû. Ji min pir û pir hat pirsîn. Guhdar de kî ye? Kî ye guhdar de? Heta wê bixa qirar da û xwe aşkere kir, min ti carî li ti derê ser wê ti malumat neda. Hinek guhdarên ji edebiyata ji heyatê pir hez dikin, çûbûn li xestexaneyên Diyarbekir li navên onkologan nihêrî bûn ku bi texmînan wê bibînin nas bikin. Guhdar de gelek mektûb şandine û hinek mektûbên wê hatine redkirin. Dilê wê ji vê redkirina min ji edîtoriya min nedima û dîsa dişandin mektûb. Hem ji ber dîsîplîna wê, hem ji ber eleqeya ser mektûbên wê min zanibû wê ew mektûb bibin kitap. Lê min nizanibû kînga. Qirara guhdar de bû. Herhal wê ji ber xeleka teng bûbû qirareka wanî da û min jî bi edîtoriya xwe destek da vê qirarê. Ez her tim dibêjim, Perxudres Podcast platforma guhdarên xwe ye jî. Loma ez pir şabûm bi derketina kitaba wê. Kitap ji vê platformê derketibû û li ser xeteka edebiyata pir realîst bû. Piştî kitap derket, guhdar de dîsa mektûb şandin. Dîsa hinek mektûbên wê hatin redkirin, hinek hatin weşandin. Wê xast mektûb dîsa bi navê guhdar de derkevin Perxudres Podcastê. Dibe ku ew Delyadil be, lê ew li ber dilê min hîn jî guhdar de ye û ez dibêjim qey derketina kitabê xêncî eşkerebûna navê wê tiştek neguherand. Ew jî hîn bi hal û hîsên guhdar de dinivîse. Berazî yek pirsiye, gotiye çima Perxudres Podcast ji aliyê zazayan ve nayê zanîn. Gelo çima Ömer Faruk Baran hinekî din li ser zazakî nasekine. Perxudres Podcast ji aliyê kurmancan ve jî nayê zanîn, ka wê çito zaza zanibin. Kurman jî, zaza jî Kurdbûna bi Tirkî hez dikin. Xêncî müzik û mîzahê karên bi Kurdî bala wan nakşîne. Ez ji kurmancî bêtir ji zazakî hez dikim. Bes hîn nehatime wê seviyaya hanê ku rûnim bixa xelekeka bi zazakî hazir bikim. Lê pir dixazim. Çomo pirsiye, gotiye pirtûka Kurdî ya te ya dawî xandî kîjan e? Di edebiyata Kurdî da kîjan romanîvisan diecibînî? Min vê dawiyê ser Muhterem Biçimlî kitabek xand. Navê kitabê Mêrxas hebûn hevalo ye. Faris Medenî Marsil kitap hazir kiriye. û roman, ez ji romanên bi Kurdî pir dûr ketime. Van deman ti romaneka ez bi heyranî dixwînim tune ji edebiyata bi Kurdî. Berêzene di pirsa pêşî da projeyên min ên siberojê pirsîne û di pirsa duduyan da jî gotiye tu apo cî yan barzanî cî? Henek lê em dixwazin hevek derbarê polîtîkayê da fikir û ramanên te bizanibin.
پروژه منا سبروجه با من مالکا بحوش حیات مالکا ملک و بی کرایه دبارو اداره ببه تمامه خنجی خارن و خارنه پره تیرا قلم دفتر و کتابان بکن بسه ج پول پرستی حزناکم چطو ج پول پرستی حزناکم که پا من ج پولیتیکای راجی نایم چونکو لحیلا ما هینجی پولیتیکا بو پوت پرستی هیا نه بو پیشواچونی لی ام چه بکن ملت ما کتیه گوله دکی بفتسه و دست خواه داویجه کفزه دبیجه قی ازه بفلتم العزیز ایزت پاشا جامی چه نوکی انترساده العزیز ایزت پاشا جامی پرسیه گوتیه گر پرشه که عمر فاروق بران هبویا رنگی خواه چاواد بو از رنگان رنگ پرتقالی حزدکم پرشه که پرتقالی دور پر دوری خیالن منه از خونا شبان دا ببینم پرشه که منه پرتقالیه از کابوس بحسبینم جخو شیار ببم آرند پرتقالان بخون کتابان بخوینن و هاو شورشا پینوسا کردی پرسیه گوتیه معنی پرخودرست چیه؟ ده دوام داجی تسیرا جلادت علی بدرخان تسیرا ویا سر من مراخ کریه من سال یونیورسیته همی هجمارن کووارا هواره خواندن و کووارا به ریبریا جلادت علی بدرخان درکتیه از هین نولاکو هین ندخوینم به هیجان دخوینم چونکو ده هر خواندنه دا تشتکی نکشف دکم دبینم جلادت علی بدرخان دمکی لکوبانی مایه و میرین برازین مین بیشتا سروجه جی دستک دانوی کو کووارا هواره درخه به وی مناسبته و دانستاندنه خینجی زمان لحیلا بوتانه زمان سروجه جی هیا ده کووارا هواره دا و از به سروجی بونا خواه به وی شامه ده کردین ستانبولی یک جلادت علی بدرخان یک جی عبدالله جدت یک لسرخطا فرانسزان یک لسرخطا انگلیزان هر دویان جی به تجربه برباد دیتن کو به کردان را سیاست نابه دور کتن ج سیاسته رابون بالا خدان سر کارن کلتوری و گواران از لدوان به فکرین سر ملت متریالیزم و مدرنیزم بوان لحیات دنیرم تسیر اوان تسیر کا رند ده بمن پرخودرس کلمه اوه یعنی سال 2015 لسروجه چه بو من احمد خانی دخاند فیلوزوف زمانان دگوت از پیلورم نگوهریمه خودرسته ما از نپروریمه خودرسته کسی خواب خواد دخونه و پروریجی او کسی لمدرسه و مکتبان دخونن از تام نخودرسته بوم تام نپروری من آنی جوان هر دو پیوان پر خودرس چکر گوتناوی زوره لی از جی وانی ده خوینه خدا بدگه بزم مروفکی رند پرسیه گوتیه سلاف ککو کارو خباتن ته گلک هیجانه گوارگری، فانزین، روزنامه‌وانی، وینکشی، پودکست وکی ازانم تو به تنا سر خاد خبتی پره ته هبه پشکریات ته هبه تو ده کارو خباتن خاین هی مزنتر بکی خیالات مزن لسروان چیه پرنسیبه جبر کو از ناغازم کارن بکردی بلاش بدم چیکرن از مجبور تنه دخبتم گلک کس دبیجن جوان یک جی گهدار ده بو مثلا دبیجن قی پرخودرس پودکست به اکیبکا مستی مزن وشانه دکه بو حاضر کرنا خلک که بقالیته تیرو تجه جار هیه از دو سه مهان ده شغلم خلک 3 دقیقه مثلا لی د 3 مهان دا هاتیه حاضر کرن حرف به حرف سر خلک که دسکنم چونکو اگر پره هبن از هنه کارو شغلین وک ادیت کرن و رداکسیون و مالپر و سوسیال مدیا و یوتیوب فلان بدم هنه کن بخاطنه سر حاضر کرنا خلکین نو بخبتم بو پرخودرس پودکسته خیال منا مزن تلیفه The Guardian به دستکین خاندوانین خواه پریاند ده نویسکار و خباتکارین خواهیندن. لجمع کلتورا دستکا جدل پیشوا نچیه هین. چونکو دولت و پارتیان به زوره پر توپ دکرنتم. لما حتی نزور به انسانین ما ناغازن دستکی بدن. یک جی گله کس پدی دکن دستکین هورک بدن و دبیجن ام ندن چیتره فکرکا چقاس شاشه. جبو کارین دوامدار هندک بدی لی تم بدی او کار لسر خادمینه.
پرخودرس پودکستی گهدارین وین صادق و صمیمی هنه و از بوان دستکین وان گهداران پودکستی ددومینم. دستک پر هندک فرق ناکه. هر دستک فکر وی دستکی پر به قیمت بومن و از جهمی دستک چیان را بقاسی بودجه چه دبه به مساج که پرخودرس پودکستی هدیه که بچوک دشینم. لی دستک هین نهاتیه و سویه که از خینجی دبارا خو پودکستی هنکی جی بدم. لسر پرخودرس پودکستی مکتوبین گهداران تینه وشاندن یا خیالا من مزن از به دستکین گهدارین پرخودرس پودکستی حقی تلیفی بدم اوین مکتوبین وان تینه وشاندن. خیال بجی خیال.